muda wa kuzungumza na Mungu. Tenga muda Bwana aseme nawe kwa njia ya neno lake. Biblia unayo? Tatizo lako ni kwamba umekalia fashion, ndio shida yako wewe. Nguo mpya ikatizi. Biblia hauna, ila fashion inayotoka unayo. Siketi nzuri ikitoka ya fashion unayo. Kiatu kikitoka hutaki kuishua rangi ya kiatu. Kila rangi ya kiatu unayo. Jekundu unacho, jeusi unacho, fashion yoyote unayo, lakini huna Biblia nyumbani. Kila suti unayo, ni kweli, lakini Biblia huna. Na kama unayo, umefanikiwa kuinunua Biblia unayo, lakini hausomi.